Yamwa kwa babiem emfamra Adom TV Badwam dwumadie no eso medi ede afia amankwa tamaklo meda sepa nenso manya akwanya se C4C Homeopathic Hospital Dr. Asiama George Asiama Jr. ewo ha one ba bedi enkomo ne topic ne de ischemia of the brain and its complications. Ischemia dog edina no. Yes. Ischemia. Sir. Yes. Good morning. Morning, dog. Yes. We are bokodi. Yanko Adom. Papa. Hey, is it the area doso? I know your dear. Yes. You can ischemia na you can basically moja intimi nko ni pediana kwa ye. You. When you say moja intimi nko adwene mu ye isunsanso a the brain ni pediano. Adwene no the command center of the body. Enti ono no sending signal ema wo nerves ni bibia. Enti say onya supply of blood within some 5 minutes now brain cells na start to say ewu. Enti eno sa no entimi enye na ejuma na wo say ye ni the edikan no say brain no uncoordinate with body ni ye e de how bebre eba woni pedua no so moja akoma no boy wo say moja ko bebia. Enti akoma na ebo na spread moja no na adwene nyane de na asene signal no ama wo nerves na asene ama wo other organs no no so etumi aye ne de enti say moja ntumi nko adwene mu ye a de edikan no utumi nya de friend vascular dementia na che say oreta afifi ni oma bebre adwene no wo nchichemu bebre forehead ha no ye obi be friend frontal cortex eno na ye responsible for your reasoning and a common sense. Enti ade bi wo ho a utimi hwese we menye because of that. Ti se moja anko ho ye a utimi ye bibia anyhow. Ye wo part bi so e fe no cerebrum eno so na control your balance. Enti se eno so enya ni ye a onante na we no so chinchin. Ena ye wo hippocampus. Eno so de ye ne se eno ma ye short term memory. It is a usua ade na ade chia no akai. Ti se moja anko ho ye a won say afei untumi enkai ne ma bebre. Ti a very important problem a ekoso. Apart from vascular dementia no also utumi nya problem with erection we ye bema. Because I was say moja eko obema no. Bema no don pain nti ye full of nerves and I say nti ti moja ko hwa na ama na hoden na etumi di na ejuma. Se ye wo akola fofora na ontumi enkasa na se komode na ya na osu saa na ntin na wo ni peduanum so didi eduane be no mo di eduane no wo mojanim enti se wo mojanim ntimi circulate ya na ntin so start e ka kire wo se ma me papa komode me na wa start 83 in severe cases na wunya tremor eno awo ho a na start e wo so. These are some of the signs e be ma we hu. In some cases krano ojonso ankasa so be a problem because blood was say other organs with kidney ni most of the hungry cells and as organ when ipeduanum ti ola ki supplier na fe nsuo gina when ipeduanum na ma problem was say blood so ko weni optic nerves wo ho ni nyina no eboa so that when ni be clear na wetimi hu ade kama it is enko ho so here na wunya blindness in vision. In some cases crown utimi ade friend diplopia na che say double vision. Ohu ade no tutu. Adwene mu so ye wo part be a friend Bocus area. There no so ye ne say control your speech. Etibo hu say obi ne speech no emma ye a na ye say emu no etete ha na arefia ba na lead to stroke na de how kese ebrani pedua no. Say intin no so na hunya problem a na wonya hemiplegia na che say wo fa adwojo. Enti wo fa betimi adwojo na efri adwene mu ena de bae. Ofa no so betimi adwojo na efri ntin no ena de bae ni nyina ya because we nya good blood circulation na ede na wo akoka kasa na ma we nyina ma ha wo yaba se moja ntimi nko through blood vessels ni mu a eya na obi what is cholesterol etimi esisi ekwan ti moja no entimi nko in some cases unya severe infection a etimi ma moja no ye take the friend stasis na je se moja no ntimi emove ye say ye hwie porridge gu ha na ye hwie nsuo gu ha bo hu say porridge no be koboko aha nti moja ni ntimi nkoyi a
we have to thin your blood na itimi circulate na akwa adwene mu insunsan so bebre timi de ba ebi se stroke ebi se o fa so timi jojo in some severe cases gra wo hu ni pedua ni nyina timi jojo na afei waka efom se eba sa na de o how kese pa eba efie in some cases gra timi ya constipation as well nti ayam tim bebre wo ha na enye sebi eduane bi a wudi na ye poor blood circulation nti mesre se bebi a wo bia no mesre se unya signs and symptoms ya yedi ho komo ana se mpo afei na start ya na doctor to yare din a kire wa fa we ni kire C4C Homeopathic Hospital-Badwam ye were all over Ghana and to some extent some part of Europe. Epacho ye ejuma from Mondays ekosi Saturdays. Ye start ejuma 7 a.m. on the dot, then upon 5 p.m. Services no a natural homeopathic remedy. Naturally say any chemical composition bia ewom a ono ma ebekwa akogya nsunsuanso ofoforo ama wo liver or kidney ana say organ. Say a blood circulation a problem a beto ye boase a various scan ama na ye hu baby a problem ni free say high blood cholesterol na ya to ye boase ama wondro na a clear system ni nyina na moje tumi akọ nipedia no akwa nyina me pacho wo Accra ye wo Adenta SDA junction enye yera kwan kra say wo Takra de so abekọ Fejai opposite Fejai main sport Cape Coast ye wo Green Hill opposite Addison Square Garden enti number me de betu jan ofre 24/7 ye bejo so na ye no edi nkomo say up direction to all these places so I betu ye boase na the amount number no 050 00 40 331 050 00 40 331 and as I say 050 00 40 328 050 00 40 328 yahwe yare bia self na ye no ndi nkomo me da se bebre enti adwuma no so mo sha se brebe 7 a.m. okay every day every day excluding Sundays okay Saturdays you pon by 3 o'clock na you pon but Mondays to Friday you start 7 a.m. na you pon 5 p.m. okay your physiotherapy machines so ho nti say bia or problem with your nerves now per se ye boa with circulation na ye be boa no so your nutritional advice so be very important eduane bi wo ho a wodi a improve on blood circulation ema ahoden ba ne peduam ye be kire woni nyina exercises bi wo ho a enye ni nyina na wutumi ye de bia make say form ye temporary but class ye permanent nti say ejuma bi wo ho na first wutumi ye asisi a no ntumi ye nti wo say oba na ye kire the type of exercise a obetumi aye na mamuja no etimi flow system no nyina easily yada se pa se bibia ni hodia ene emfansi ho enti Dr. George Siama Jr. was C4C Homeopathic Hospital and then so oni abedi nkomo afa ischemia ana ischemia na say moja ni ntimi mfro nko adwene ni mu a eho how any complications a ewo mu nti de wo bobo so nyina no se na okan ye se na wan ka number no fra ombejo so be bia nso branches no na wonhu na wo fra ni nyina nso omo eno ebedi enkomo ye de omo se papa na ye guswa ye kaimo ya hwefo papa bi ya nyamo anke ye be de ni ne so on stations na do so pa na so de 24/7 Adom TV ne da ebi okura na manhwe na obi aka na no mo ye nkwahia no playback no eba Wednesday ahomache na mse wow ti wo sa nipa we na asemi kode amamo ye ni somo dodo munti ya hye dwumadie kama say in case want me and hwe bi kura no a wo call your social media handles na obenya ebi won so ya tro nti wa want me won tekasa no kura na ya tro no brofo e wa adomonline.com ko YouTube wo search Adom TV too obenya ye podcast so e wo ho na Facebook TikTok na Instagram ho nyina ya so join ye like ye comment na share so efa emaye moye ne sa ye ni beje Adom TV ye wazo ye Ghana Football Awards no so baso nyame ya Adom 29th June ya hyehyɛ so den yen footballers administrators no ni ade ye hyehyɛ baso body kese de ama wo mo ye Football Impact Africa ya Active 364 aye na multimedia group and AE Mediacom so asne and ye de ba sponsors ni Safari Valley Big League Sports and Games Lounge
Ghana Football Awards also celebrating the stars of our passion. Tinyame Adom also for ho ejimo ebi. Yem birthday celebrants no so ennerade de afia ka adofo yi so emfie ho. Mr. Kansem pabi egu wormo so kan kranshansem efama wormo yankasa yemba yen star Olivia Blessings. Happy birthday koma Olivia Blessing. Eradin show eradin kese kwesiso be kese nshoma yen star ba ko na daso no ba papa mo nyini be ni pakese de erade du adua mu se talent no mpie na obia ehunu Olivia Blessing nyame ensure papa Guinness pa kwesi donko Guinness ana Guinness hey o be na akra asem kan kranketo no on say young ones no mo no dia kese